O Emily Barim jong ko umroy konstitusi uba jot si Lyngdoh ula Kyntait ban Wanphai Biang sia kasang kongres dak bak deu bo kwa menteri lai lut shwa kan hun jong ko umroy konstitusi Progressive Forum lan ke UCPF haba keren na kaliang ba jot si Lyngdoh ulong ba kini Kyntait sngi nglio I ke jeng Tyrwa na kaliang imam Vincent et Pala I presiden kami Kelia Pradesh Congress Committee dan di MPCC yang ngabad ke umroy konstitusi Progressive Forum bangin Wanphai no siya ke parti kongres ula perap halor kani ke jeng Tyrwa na kaling jonga bar kenhun jong ke UCPF ngila syong na ke jeng yalang nen kesngi uba jot si Lyngdoh ulong susu ba Hadien belas pisar benih la siem ya karai bangin om tre ban peding kani ke jeng Tyrwa jong I halor kenong rem bakasan hima ha umroy konstitusi kadawa yang ikom kenhun ban yang lai lut hapok syatri jong ke UCPF laung ba jot si Lyngdoh